Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not na ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Sakbay na, agtoy pa'y dagiti sumagmamano akadlaaw manipod kani Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tay man Tilyagas family. Soledad Rosete. Kan pa-shoutout kano ko na ni Romel Kawili. Kadagiti auntie, an auntie kada ang uncle. Kawili family iti Villaverde Nueva Vizcaya. Pards Mark, Florenda Kimpaoy. Awan tilabsan ng episode, buyaan na amin. Thank you, pagayam. Kastamot da Ana Lorzano, kan Mona Nases, Rodalina Sagid, Jing Montero Natividad, Corazon Gazmin, Reden TV2, kan siyempre, kada kayo amin ng papagayam. Kan dagiti saan pa'y nag-like, kan nag-subscribe, pakisubscribe, and hit the bell button for more updates papagayam. Agyaman kami. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Bilis kamay! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sos! Maria Kusina! Nagpartak ng taima. Jay. Nay, soldadunan. Anya soldaduan? Anya Tagalog ti soldado ya. Sanaya kawal. Kinawal ng tamakan. Apay di mo makita dita kasangsangom. Nagpartak. Apidot ti tagduduma putahe. Day talag kamul ti kuon na. Ay saos. Nagbunto unan kada nagpiso ulang tapinggan. Jak payla nakapidpidot iti uray may salakumasidaan. Tapilakit nga ron. Nana. Kamul ngagpaisaw. Nagpartakan. Nene. Napununan di pinggan na kasla turod iti kapisool. Anya aturod. Bantay ko na maa. Aglup-lup piyasa hindi pinggan na. Kabayata na pumampanaw iti pila. Na italagi mamul iti kuon na. Aday kayo. Nagdadakkel na subo ka. Nagmirunday tuya na tao. Buklit sa talagamot. Anyat serbinis na tsernga iti kapartak na. Yan ang bilis ka, my friend. Maasam iti tiyempo ti bisin. Saan kakit nga adda mabisinan taikisap namin. Ay. Unay na itan kaka. Nay, apay nga da kato'y suli anak. Kasla mabisbisin talangam. Umaykan tamapantamakipila. Ay nanti, nabnabsugon ni Buyet. First honor ano kinamulang timakan. Ha? Sa nga pisuol tinalpasan na. Aya, ay nabsug ka mula ang Buyet anak.
Ibagbagak lang arudan, asa nga pisul tinalpasan na. Iso nga ruda saan na makakunail, gapoy tinalaw sa busog na. Kasta aya. Unam te, bagbagaan nyo kid dinibuyit. Ta saan nga gargaramulyo iti pasken, kanda dumapay panganan. Garamulyo ayamet, mababain tupay. Saan nga tagtagari di tasulin kita namutik-tik gayam. Saanan ang makakunail iti nalabos sa busog na. Apay agsyat kayo nton malam? Wala. Saan? Awan di mapulutan. Iso nga awan ti agsyat. Imbaga nga binitata nga umay makisyat no malam. Apay ayang amin. Tano adda masyat kat surut-surut ka para ipos ka mat. Di ka mangarod agsyat. Agalunos mat iti pulutan ti amom. Saan mat? Basit lang mat. May salang mat platito. Tiriga na ngarod no may sala platito ti pulutan. Kalpasan na. Ikisap mo laeng. Saan mat? Inot mat. Just kiki di. Awan ti agsyat. Saan mat gaya mamatuloy ti siyat yun no malam tatang? Nagkuna ni Chris atong boy. Ni Dinsyo mat tinagawis. Saan mat ani Chris? Tatang, umayak mo ta? Saanin? Saan ka mat lang agsyat? Umayak na ta tapno at the bodyguard mo tatang. Saanin? Bodyguard nga. Basta umayak tatang tapno at damantay mo. Simurot ka man ng buyet. Tapos the bodyguard di tatang bantayak. Bantay sa lakay ti pulutan Tila ibagbagamat. Kagpay sumot. Agsyat tayo din. Tapno makaano tayo. Unmot ngamin. Sige, agsyat kayo. Adda apurado agsyat ngamdi mo't agsyat. Isyat na tapulutan. Ha? Bartega ko na. Aray siya ka man. Lay. Apa na? Awan mo't ti pulutan. Damagam dita kababay mo, angkal. Ang mga nimpisok na dita pulsana. Saan mo da? Ay, san gayam? Impisok na gayam iti bito ka na. Imbes nga pulutan kayo. Tumanong tong kayo, mate. Di neighbors ta pulutan, saan na napupuutan. Dito ito madabuyat. Oray ko man, impangan na itin na po'y. Inalalunos naman. Apay kita sidan na ngay. Kutno pulutan na jay. Mas daawa ka, tawan mo tan. Nasimot. Ay, awan na da. Ingaraw mo man tibilis kamay mon boyek. Agpasken kamut gayam, Chris. Wananti, ngam awan ti handa. Ay, kunak ngam di kayag da naganti. Ta maawis kayo. Uray ng Uncle Pablo, awisag mo. Ngam nay, doa kayo lang Ha, apay ngay. Awan nga rod ti handa. Nagbasit,
Mabalin para kada tayo lang. Saanan nga iyawis iti sa balay. Ay, nala. Umay kaminto nga rod kini Buyet. Da kayong tulaangan kina Uncle Pablo. Tapasit nga rod ti handa. Sana makaumay na Uncle mo a Pablo. Isuan ni Buyet laangan ti mangisuno ken kuana. Ante. Uray da kayong tulangan tumay. Agmay-may sakay tulangan mo may. Ay, saan kadwakton ani Buyet. Bili nagtaon nga inuten na, tikanan na. Ha? Nag-iwas ti handa ni Chris. Paborito na itakan kanin. Makaroni salad kan dinakdakan. Rama na kami. Ay, inutom anak, basit kanu ti handa. Amangan no mabitin. Ado, makapabisin. Mga laki din anang. Natin, mga laki pa ito pa mga laki na. Ay, anak, napunong tapinggan mo. Amangan no maibulang. Sana nang. Partakak to kanin. Tapno, maramanak pa nagiti daduma. Ha? Basit ko na nakanumad gayam tiyanda na. Adapay ngamin sa bali a bisita na. Amangan no mabitin. Imas. Amumutan ni Chris. Ado tigagayim na. First batch pa iladay to eh. Adanto pa'y second batch, kada third batch. Makamudan tumutan na. Mga anak, hindi amangan. Ni apay, awan mutang dagiti inpang ko di talamisaan daan ti Marsay. Kano nagado day jay? Kanong tipito at tao? Kano sipsipotak itay? Nay, ni Buyay. Uy, Saus, nagpartak ng kamal iti pandihadaw. Basta mo't lati kapartak na nga gisobong. Bilis kamay nga raon. Ay, unay mo daytan. Mas stresak iti kinabuklis day tao. Imbagak lang arudan na di day tugtugot takamamak. Unay detat. Ikisap na tilamot na awan ti makasipot. Nalpas ti paskan. Ngam na stresak kini Buyet Imbagit dia, saan pa'y nga gisupot iti yawid na. Katsla na gisupot mutlaang na. Ado pa'y diti kanon na angam ti may supot. Aga semek ta kanon ti pito at tao ti kanon na. Just kay. Sa nagdakkel at tao ni Buyet. Nagdakkel pa'y taboksi. Inlakam na nga ro dagiti kabalay na. Imbag no sana marigatan damang Pablo ken manang Mercy, mang sustinto iti kanana. Un nga rod, nagkukutong da. Siguro, no umuna amangan ni Buyet. Awan ni bati na para kadananang kantatang na. Ikisap na amin pati murkat. Makilabasak manapo. Madam amot ti Shakyo. Umay mura mananti pulutan mi, ana, naimas. Isu aya? Apay dakta kayo, mat? Saan yung mat nginawis ni Tata Pablo? Bayamong, itugot ng tumanin ni Buyet. Awan na, matyanan kami. Ha? Dilis kamay day tao. Anya?
Nagpartaktima ng agpidot iti makan uno pulutan. Ure agburburag. Bibiitan ng alun-unag. Ay, unay daytan? So kurso na daan na karajay. Ay, awan na. Nakot-kotong kantaw. Ha? Ngamin, imbusin nanto amin na makan. Wano saan, agawan na kanto pa iti makan. Anya? Niboyat mo ti sumungad. Pumanaw akon. Nibuwit nagpaiso tumay dito ah. Hay, mabit lang tayo lumang kong dagiti pulutan. Delikado. Umayak man mo't makisya. Ah, awan di masyat. Anya nga ron nga itararamidan nyo dito eh. Ang damot basbasaw kan bordi tiara. Ka, ibus milangan. Makapabartek na ti pulutan. Agpulutan kayo ang amin. Awang nga ron ti may gatang. Nagninang ti amin. Sa ikisapdan tupay lamang maminsan. Awana na. Ha? Agluto kayo ngamin ay ti ado apulutan. Saan mo tagagara si daeng? Tap nagluto kami ti ado. Pangpulutan lang mo. Iso nga oray basit laeng. Kanawanan, nabarte kami. Iso nga awanan ti pulutan na makitam dita. Uy, uyit. Awanan ti agpulutan. Arubun milatan ti ara. Ay, maulaw kayo ano kasta? Ad-adamo ta maulaw ka. No ikisap dati pulutan. Maulawak itinalao sa pungtot. Ha? Unay daytan? Unay daytan na talaga. Bueno gagayem, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Bilis kamay! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan. Amay tampok matlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision. Giovanni. Isursurat ken iti direksyon. Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.